wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Kita masih nostalgia again. Kita main Tekken di video kali ini, bray. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, guys. Oke, langsung saja di sini kita main survival. Coba kita main arcade dulu ya. Oh, ini udah lama, bray, gue main PS1 kan. Jadi kayak lupa gitu. Yoshimitsu. Ya, kita main ininya apa? Tokoh utamanya Zingadama, anjay. Lawannya Edi Supono. Ya, klasik HABIS. Kayak gini doang. Tapi easy banget gitu. Gue nggak tahu. Gitu doang mainnya, guys. Kayaknya kurang seru ya. Yang PS2 kan seru ya. Mantap. Easy itu. Oh, malah sisi 2. Oh, berarti ini makin lama makin susah gitu, guys. Ini juga susah nih. Perfect. Easy. Mudah banget gitu. Wow. Shit. Holy shit. What the? Keren. Anjay ya. You win. Gampang banget, coy. You win doang. Tapi ini karena ini stage 1 masih mudah sampai stage akhir kan. Push tai. Tuh udah mulai susah nih. Round 2. Bangsat sekali. Mantap. Combo. Final round. Wih. Ulti. Ini nahan gimana sih? Oh, jadi kanan gue nih. Aduh, se-easy itu. Easy. Kalah aja. Continue. Oh, masih bisa continue. Round 1. Fight. Easy. Round 2. Fight. Oh, udah gini. Nah, ini mati aja. Anjay, di combo loh. Final round. Fight. Shit. Kocak ya. Yang lawan show you masih mudah, bray. Gak bisa bangun deh. Lupa.
parah nih mukul-mukul cewek. Balik. Oh, udah 2 ya. Power. Nih seru juga ngelawan dia, enak bro. Mati lu. Easy. Round 2. Fight. Oh, apa itu? Udah sih. You win. Ngelawan orang, iya emang orang. Round 1. Fight. Tai, apa sih ini? Wih, gila. Gila. Round 2. Makin ngeri. Mati lah gua. Final round. Ngeri. Shit. Stay ngeri gue. Kenal lu bre. Round 2. Fight. Oh gitu. Coba gue pakai jurusan dalam. Nah. Aduh. Cih, semudah itu ya. Gua kalau tahu kombonya mah easy banget, bray. Lawan kok law. Round 1. Fight. Ajak. Anjay. Round 2. Ngeri. Bangke. Coy, ini nggak bisa loncat, coy. Kalah 2 kali sama dia gua. Round 1. Coba, aduh, kena anjing. Banyak. Kena mukanya pisan. Anjing. Gini aja terus. Siapa tahu menang kan. Nah. Shit. Wow. A few inches later. Susah coy. Serang. Aduh, bener tadi. Gila, susah anjay. Melawan Nina. Round 1. Fight.
kuat juga ya. Tuh, bisa gerak. Wow. Tai. Round one. Ampun. Dapat bisa lawan dia anjay. Round. You lose. Continue. 8. Ini kita pakai power. Backstreet. Nah ini guys. Phoenix. Fight. Nah ini. Urre. Sini. Biar kelihatan berantemnya. Sini, biar kelihatan. Nah, biar masuk TV kalian. New loading. Wah, lawan siapa nih? Sini biar masuk TV. Se-easy itu guys. The will. Fall Phoenix. Fight. Urre. Aduh, ngambil ayam gimana sih? Penting, mantap. Chicken. Chicken. 4, 3, 2, 1. Time up. Game over. Anjay, bodo amat nggak seru ah.